Postoje pitanja koja se pojavljuju na svim razgovorima za posao i ako shvatite šta poslodavac želi da sazna kad vam postavi ta pitanja, bit će vam lakše da odgovorite i samim tim ćete povećati maksimalno svoje šanse da dobijete upravo taj posao koji želite. Pa da vidimo koja su to pitanja. Pitanje broj 1. Tell me about yourself. Ovdje treba da se predstavite, da ispričate nešto o sebi, ali ne da prepričavate svoju biografiju, ne da pričate svoju kompletnu životnu priču, već da ispričate poslodavcu gde radite sada, ako imate posao, šta su tamo vaša najvažnija zaduženja, gde ste radili pre toga i šta ste postigli, koja su vam najznačajnija dostignuća na tom poslu. Na kraju recite zašto želite upravo taj posao. Da vidimo jedan primer. I'm a French teacher currently working for Unischool, where I teach our high-demand standard courses. Before that, I taught business French online and worked from home. I'm grateful for the experience I gained at Unischool, but I'd really like to focus on business French again. That's why I'm excited about this opportunity with your school. Evo, u 4 rečenice rekli ste jednostavno, sažeto ono što poslodavca zaista zanima i naravno ukoliko postoji još nešto oni će vam postaviti pod pitanje. Pitanje broj 2. What do you know about our company? Danas veoma lako možete da saznate bilo šta što je potrebno o toj firmi gde se prijavljujete. Samo pogledajte na njihovom sajtu, pogledajte pod misija ili o nama. Tamo ćete naći za šta se firma zalaže, koje su to vrednosti, koje su to ideje i na intervju spomenite par stvari koje su relevantne. I've read on your website that Marriott International is a hotel chain from Maryland. It is a leader in the hotel industry and has hotels in over 70 different countries. Also, some of my friends have worked in one of your hotels and they say that the work atmosphere is lively and really friendly. U ovoj drugoj rečenici povezali smo nešto iz svog iskustva, odnosno iskustva naših prijatelja sa ovom firmom i uvek je dobro da navedete nešto lično, da ne bi zvučalo da to o čemu pričate je samo teorijski. Poslodavcu će svakako biti drago da čuje da su vaši prijatelji koji su tu bili zaposleni imali pozitivno iskustvo. Sad, kako da povežete vrednosti i ideje koje firma promoviše sa vašim iskustvom? Naprimjer, ako se prijavljujete u nekoj agenciji za knjigovodstvo koja radi online, možete da kažete da vi i sami često koristite neke online usluge. Naprimjer, plaćate online račune ili recimo kupujete neke stvari online i tako dalje. Na taj način će poslodavac videti da na neki način opet postoji veza između vašeg iskustva ili nečega što vi volite da radite sa njegovom firmom i sa tim vrednostima, načinom rada zapravo u toj firmi. Evo par korisnih fraza. I really believe in this approach because I'm personally very interested in, and that's why I think I'd be a good asset to this company. Pitanje broj 3. What is your most important skill characteristic? Ovdje treba da navedete osobinu koja je povezana sa tim poslom za koji se vi prijavljujete. Razmislite koje vaše sklonosti i osobine, koje veštine se uklapaju baš tu. Ako vam je teško da sami shvatite koje osobine biste mogli da navedete, pitajte neke prijatelje ili pitajte članove porodice koji vas dobro znaju i oni će vam pomoći da dođete do odgovora. I would say I'm a people person. I see myself as a people person. I really enjoy meeting and working with a lot of different people. My friends tell me I'm a perfectionist. I pay attention to all the details and like to be sure that everything is just right. My greatest strength is my flexibility. At my previous job, I've learned that some projects require individual attention and others involve teamwork, and I have successfully handled both. I have excellent communication skills. Most of my teachers have pointed out my ability to organize my thoughts.
give presentations, and communicate with different listeners. Kao što vidite, možete da navedete i šta su drugi ljudi rekli o vama ili šta misle o vama. Samo je važno, naravno, da sve ovo što istaknete bude zaista tako, da bude tačno i na taj način poslodavac zaista može da vidi da ste vi prava osoba upravo za tu poziciju. Pitanje broj 4. Where do you see yourself in 5 years? Većini ljudi je veoma teško da odgovori na ovo pitanje, zato što dosta nas jednostavno ne planira toliko detaljno sledećih 5-10 godina, ali poslodavac ovde želi da vidi prvo da može da računa na vas i želi da vidi da ste vi ambiciozni. Zapitajte se, ako prihvatite taj posao, kako će izgledati sledećih 5 godina? Šta je neki logičan sled stvari u vašem životu? I would like to find a position where I can grow and take on new challenges over time. Ultimately, I'd like to accept more management responsibilities. But most importantly, I want to work for a company where I can build a career. Ako niste sigurni da želite da ostanete tako dugo u toj firmi, imamo jedan alternativni odgovor. I'm not sure what the future holds, but I believe this experience will play an important role in helping me make that decision. Ovdje ste rekli poslodavcu da jednostavno niste sigurni šta će se desiti, ali ipak verujete da je ovaj posao važan za vas, da će igrati važnu ulogu u vašem životu. 5. pitanje. What are your greatest professional strengths? Ovdje treba da navedete vaše osobine koje će se pokazati kao veoma značajne, kao prednost na tom poslu. Zapitajte se šta vama ide od ruke, šta je ono što vam je lako, u čemu ste baš dobri. Da li ste možda odlični u organizaciji, da li motivišete lako druge ljude, možda ste puni pozitivne energije. Opet, ako ne možete sami da odgovorite, pitajte prijatelja. I have a strong work ethic. When I'm working on a project, I don't just want to meet deadlines. Rather, I prefer to complete the project way ahead of schedule. I'm a skilled salesman with over 10 years of experience. I have exceeded my sales goals every quarter, and I've earned a bonus each year since I started with my current employer. Evo, ovo je prvih 5 pitanja, a sledećih 5 pitanja ćemo obraditi u sledećem videu i naravno pričat ćemo o najboljim odgovorima. Bye bye!